Тензиите се уште не се спаснати поминато неделните настани во и околу Уставниот суд. Këta njerëz që etnikisht janë aty, mos marrin vendimin më të gabueshëm e më të keq. Se nuk i bën mirë shëndetit, as të demokracisë, as të bashkëtesës, as nuk mund ndihmon në marrëdhënie të qëndrueshme dhe regnike. Коалицијата опозицијски партии Европски фронт начело со ДУИ стражареше за албанскиот јазик затоа што Уставен суд на дневен ред имаше реферат за сите иницијативи во врска со законот за употреба на јазиците кој стапи на сила во 2019 година. Како што објави 360 степени, председницата, рефератот не предлагаше укинување, поништување или привремено запирање на спроведување на законот. Се предлагаше оценка на уставноста на одредби за кои забелешки имаше и Венецијанската комисија, а кои и досега не се применуваа во пракса. На крај, одлуката се одложи. Подготвителната седница ќе се одржи во онај момент кога, како што слушнавте, судијат известител има побарано амикус курие, тоа е пријателски совет и тоа нема никаква врска со мислењето што Венецијанската комисија го дала за законот. Тоа значи дека за каква било одлука во врска со законот за јазиците ќе се почека барем 4-5 месеци. Ние пак решивме што побрзо да направиме друг вид проверка. Колку во пракса функционираат институциите кои се основани за да се грижат за примена на јазикот. Почитувањето на одредбите од Законот за употреба на јазиците го проверува Инспекторат за употреба на јазиците. Првиот податок кој кажува многу за оваа институција е следниот. Според систематизацијата, оваа институција треба да брои 76 вработени. Досегашните директори успеале да се изборат да бидат вработени само 17 лица. Таа бројка е речиси непроменета од основањето во 2021 година. Директорот на инспекторатот Арсим Идризи, кој е кадар на вреди, најавува 70 вработувања, но не веднаш, туку во следните 4 години. Најголем недостиг, вели, има од инспектори. Kam thuaj se në çdo sektor mungesë të stafit punojës. Për secilin sektor kemi bërë një kërkesën tek Ministria e Financave. Presim deri në fund këtij viti të na kthej përgjigjen pozitive të paktën për tre të punësuar në inspektorat, edhe atë 2 i kemi bërë kërkesën për këshilltar ekonomik, gjithsesi menaxhim dhe kontabilitet, edhe 1 për lektor ose përkthyes të gjuhës shqip maqedonisht ose maqedonisht shqip. Според полугодишните извештаи, институцијата ја завршила 2021 година со 3 инспектори. На крајот на јули годинава, таа бројка стигнала до 8. Со повеќе инспектори се зголемили бројот на надзори, од 12 во второто полугодие на 2021 година на 96 во првото полугодие од годинава. Раст има, но вкупните бројки се уште се скромни, оценуваат од инспекторатот. На прашањето колку од овие надзори на крај завршиле со казни, не добивме директен одговор. Директорот Идризи вели дека нивно е да извршат надзор и ако има прекршување, предметот да го донесат пред суд. Ne nuk jemi inspektorat që shqiptojmë gjova, ne si inspektorat e përgatisim proces verbalin edhe në fund e dorëzojmë në gjykatën themelore të Shkupit. Pastaj, procedurat e mëtejshme janë procedura gjyqësore të cilat ne nuk mundemi me hyrë ato se si dhe sa. Mirë, po në ligjin, kjo është shumë e rëndësishme, në ligjin për përdorimin e gjuhëve, neni 22, potencojnë që çdo institucion i cili nuk e respekton gjuhën, do me thonë ka gjuhë prej 5.000 eurove, nga ato 5.000 euro, 30% dënohet udhëheqësi atij institucioni nëse nuk e ka zbatuar gjuhën. Mirë, po krejt kjo është punë e gjykatës pastaj. Втората институција што се основаше со Законот за употреба на јазиците е Агенција за примена на јазикот, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија, што се однесуваат до кадарот и таму не е сјајно. Според систематизацијата, институцијата треба да има 78 вработени, во моментов има 35.
Со оглед на обемот на работа, директорот на агенцијата, Гранит Османи, вели дека не можат да работат како што треба. Nuk mund të funksionojmë pasi që nga numri I përgjithshëm I të punësuarve në sektorin e përkthimit dhe lekturës janë 11 në punës administrativ, ndërsa zgjeja bën përkthimin dhe lektorimin e një numri të madh të dokumenteve që institucione shtetërore I dërgojnë te ne, ndërsa kapaciteti I personelit është I vogël në krahasim me vëllimin e punës. И Гранит Османи е кадар од коалицијата Вреди, па имајќи предвид дека на директорското место доаѓа како наследник на кадар од Европски фронт, го прашавме што мисли за стражата за јазикот на нивниот политички ривал. Do me thonë të drejtën për protesta e ka çdo individ, çdo subjekt, pavarësisht të gjithave. Mirë po ata kanë pas kohë të mjaftueshme për të rregulluar këto ligje dhe për të tejkaluar problemet të cilat u shfaqen. Protestat e tyre më tepër ishin domethënë si maskot për të mbuluar të metat e tyre, të them. Mos jap drejt të vetes të them edhe mos interesimin një farforme për implementimin dhe zbatimin e gjuhës në mënyrën e merituar, ashtu siç e meriton domethënë gjuha shqipe. Во однос на постапката што ја води Уставниот суд, Османи вели дека тој лично нема законско право да даде мислење или да толкува одлука на уставен, но како прв човек на агенцијата која ги спроведува одредбите на оспорениот закон, вели дека законот има технички недостатоци. Posaçërisht dua të cek nenin 19, paragrafi 1, pika 1, është ku ceket se AZG I del në ndihmë dhe mbështetje institucioneve shtetërore, duke përfshi përkthimin, lektorimin e dokumenteve. Për këtu nuk janë definuar se cilat dokumente, ato ditore, javore, të brendshme, pasi që nëse AZG-ja bën përkthimin ditor, humb vlera e këtij institucioni, do të thonë kthehet në një institucion si zyre përkthimi. Улогата на опозицијата е да се спротивставува, вели директорот на инспекторатот Арсим Идризи, прашан за стражата пред Уставниот суд. Но апелира да бидат поконкретни и да оперираат со факти. Vetëm 4 muaj ose 5 që jam në udhëheqjen e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, dikon kemi bën mbi 50 inspektime për 4 muaj. Prej atyne 50 inspektimeve, mbi 30% kanë filluar të flasin në gjuhën shqipe konkretisht. Për shembull, këtu nëse ka nevojë mund ta potencojë edhe disa institucione. Për shembull, kemi institucionin për provimet shtetërore, deri tash që kanë qenë vetëm gjuhën maqedone, me intervenimin tonë, me insistimin tonë, domethënë ka filluar që tash kandidatët shqiptarë se cilin provim shtetëror munden ta kenë në 2 gjuhë. Pastaj dua ta veçoj institucionin e fundit shëndetësor. Për shembull, aty deri tash jemi dëshmitar gjithë se edhe udhëzimet I kemi pas vetëm në gjuhën maqedone, edhe gjithçka ka qenë vetëm në një gjuhë. Me inspektimin e inspektorëve të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, do thotë edhe aty ka filluar ndërgjuesia. Edhe këto janë fakte të cilat e kundërshtojnë ata që ka thotë opozita. Според годишните истражувања на Агенцијата за примена на јазикот, во 2023 година, од примерок од 61 институција, половината ги објавувале актите во службен весник само на македонски јазик. Па се чини, најголемиот предизвик за законот за употреба на јазиците е слабиот капацитет на институциите што треба да гарантираат негова примена. Тоа не е во надлежност на Уставниот суд.